bir üründe 10 şart. Evet, ben koyayım. Burada ne olsun ya? Oh, selam dostlarım. Halleri değilsek. Bugün buna min habın kubuklarını öğrenirge buldum. Aytkanday, habın benim turmuşta bik kerek eyber. Dostlarım, her kullarınızda habın bilen mutlak ravuşta yuvağındır dep ышанам. Şulay mı? Мен қолымды әсей болғанда юмайым. Мен қолымды бысыраңға ғына яуам. Әсейім өйде болға юам, әсейім өйде болмаға юмайым. Мен қолымды күніне 5 тапқыр юам. Мен қолымды күніне 2 тапқыр юам. Мен күніне қолымды 6 тапқыр юам. Әйе, мен мәктәптән қайтқас юам, тышта индеріп қайтқас юам. Шулай инде көп итеп юам қолымды. Бөтә микробтар қолдан күсә, мен шуға мен қолымды юып йөрим. Мен қолымды өзім білмеймін, несе тапқыр юам. Жек көп, анасын білем. Ашар алдынан юам, мәктәптән қайтқас юам. Достармен йөргәс тә өйгә қайтқас юам мен қолымды. Әлеге көндә бик күп төрле хабындар бар. Так, бuna минең өстәлемдә балалар өчен. Так, буныһы бактерияларга каршы. Буныһы дуры инде ул. Так, хужалык хабыны, хужалык өчен. Буныһы глицерин хабын. Так, бауда тагын бер хабы. Буныһы шыйык. Һәм башкалар инде. Достарым, хабын кайдан барлыкка килгән беләһегезме? Бұл һорауга һеҙгә мин былай дип яуап кайтарам. Соуп дигән тау буенда яшәүселәр корбанга дип салынган малларны гел яндырыр булган. Шуны ла әйтергә кирәк. Соуп үзе инглизсеннән тәрҗемә иткәндә хавын була. Бер мәл янган мал калдыктары көл менән куша елгага агып төшкән. Та был мәлдә аста кер юган катындар кердең был һыуда күпкә тазарып китүен аңгарып куя. Тәүдә кешеләр һаудан күбекләнеп торуын һәм кердең шактай агаруын күреп, мөгъҗиза дип кабул итә. Адактан гына ысынында нимә булганына төшенә. Һавандың барлыкка килүе хакындагы рәсми документлар шуны бәян итә. Безнең эргә тиклем 2800 ел элек борынгы Вавилонда хатта махсус һавын кайнату корылмалары ла булган. Һавындарды тикшереп карагас, уларның тире майынан һәм көлдән эшләнүе асыкланган. Рәсәйдә элек һавынды гадәттә ак фасоль һәм кызыл көрт мәленнән кайнатканнар. 1807 елда Мишель Эжен атлы француз химигы һавындың составын билдәләй. Буныһы шыйык булды. Шулай итеп, һавын ул югары карбон кислотаһының натрий тозы. Вай. Кызлар, малайлар, һавынды нимәдән эшлиләр икән, а? Нисек? Нисек тинегез? Мен һавынды нимәдән эшләгәнен белмәйм. Һавынды кайнатмадан эшләйләр. Онда карагат кушыла, еләк, төрле шифалы үләннәр кушыла. Һавынды стиральный порошоктан эшләйләр. Мин һавынды ничек эшләгәннәрен белмәйм. Һавынды мин уйлайм шампуньнан эшләйләр. Һавынды нимәдән эшләйләр? Уны интернеттан карарга кирәк. Һавынны төрле шифалы үсемлекләрдән эшләйләр. Һавынды булай эшләйләр. Сакына порошок халалар. Һәм тан сакына шампунь халалар. Һәм менә һавын килеп сыга. Һавынды шампуньдар эшләйдер. Өйдә теләгән һәр кем үз алла һавын эшләй ала. Гадәттә улар насар күбекләнә. Эшләп карыйк мәллә. Һавын кайнатыр өчен эфир майы, әфлүсүн, кахвә орлыктары, шулай ук үлән кулланырга мөмкин.
Biz havın işlemizsin. Так, kırgız alabız da. Bizge okşagan havındı haylap kırabız. Havındı kırgız aşağı ötkərib, bizge okşagan üstülmeni halabız. Biz ihe şokolad kuşasaklar. Так, bizge okşagan havındı alabız da. Vap dişikler aşağı kırgız aşağı ötkərib. Birincisiga havın kıram. İpteşler. Nime üsteybiz? Şokolad mı, elle kahve mi? Menimse olha şokolad təmdirek olur. Onunla kırgız aşağı ütkərəbіз. Ütkərəbіз. Так, buldu. Oşu kuşulmanı alıp bolgattabız. Hem kaynatabız. Әкрен утта болғатып алғас, қайнатқас, өдірішіні хәдия ақшаған формаға халығағыз. Хәм қаттырабыз. Махуғас, біздің ұшындай формалаға хабын келіп сықты. Бұд құлдары бұдың мәштенге. Шоколад ете. Достарым, бүгін һез хабыл хақында көп кенә мәгълүматтар ишеттегез. Хәзерге көндә хабын гадәти әйберләрдән һаныла. Абына 1399 елларда Англия корольлегендә орденга лайык булучылар гына хабын менән юыну хукугына ия булган. Вәт достарым. Кыздар малайдар, бүгін біздің лабораториямызға махсус рәвештә алыс Төньяк Американан bir қунақ келеді. Ол да булһа хабынды шыйықса менән тәҗрибә үткәрмәкче. Каршылыгын бүгін біздің лабораториямызда үзе профессор Брайно. Hello boys, hello girls. Кыздар малайдар, ул һеҙҙең менән һаулашты. So, let's show them some practice experiments with your equipment. Let's do it. Окей? Так. Әйдә, урынлаш, давай. Так. Хәзерле балалар, без һеҙгә хәзер эксперименттар күрсәтәбез. Так. Башлайбыз. Так. Take a large beaker, pour into a large flask. Liquid cold, hydrogen peroxide and liquid salt. Был водород перекиси. Following items need our favorite liquid soap. Был безнең яраткан шыйыкса һабын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ошы ике мәддәне кушкас, һәйбәтләп кенә болгатабыз һәм йотлы калий өстәйбез. Йотлы калий ошны һавлай инде. Әйе. Әйдер һәгәдме? Быны йотлы калий. Артыграк булды ахыры. Are you ready? Okay, yes. Go. Күрдегезме? Вот ғаламәт. Менә шулай. Был бик эсе. Кыздар малайлар, ошындай тәҗрибәне мунсала яки ванна бүлмәһендә үткәрергә мөмкин. Әмма хак булыгыз, ата-әсә карамагында гына бындай тәҗрибәләрне үткәрергә һәргә тәкъдим итәм. Ни өчен дигәндә, чөнки был кушымталарны бергә кушкас бик эсе матдә килеп чыга. Дусларым, галәмәт дөньяның галәмәтләрен бергәләп өйрәнәйек һәм асаек. Thank you, Professor Brian. Goodbye, Fanunik. Goodbye, boys and girls. Киләһез ошыңа тиклем. Һау булыгыз.
Кәләмә дөньяга килегез, кызлар, малайлар. Бергә күңелле буласыз. Эфирда галәмәт йөгрегез, шәберрәк дөньялагыз, кызыктарды белерһегез тидеррәк. Һөнәрмәндәр, белермәндәр, бар микән арагызда? Һездә нинди яңалык бар? Белербез хатыгыздан. Шура сакыр тидеррәк булыгыз. Шура сакыр балаларды. Кәләмә дөньяга килегез, кызлар, малайлар. Табигатьтән айырылгаң, катымыгы итермен. Шура агаң яклы булгаң, сер яугагын үтермен. Һөнәрмәндәр, белермәндәр, бар микән арагызда? Һездә нинди яңалык бар? Белербез хатыгыздан. Укыр шура нәк шулай дөрес әйтәһең. Барыһында белгем килә. Yer шары шакмак микән? Фәнуникты айга осырһаң, кире төшәлер микән? Һөнәрмәндәр, белермәндәр, бар микән арагызда? Һездә нинди яңалык бар? Белербез хатыгыздан. Киләле монда, киләле.